Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berataan berdapat lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke, hari ini Abang hendak main game Forza Horizon 4 alias Forza Horizon 4. Harap juga Abang bahasa Inggris. Kita langsung start ya lah. Oh ya, hari ini Abang mainnya pakai setir-setiran nah, mainan nah. Yang menang kayak bujuran juara rasanya ya kalau Logitech g29. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like and share. Nyaman mengenang makin bersemangat bolah konten terus continue. Sudah milih ngaran gitu lah. Ini hanya mulai dong. Nah loco aja lah. Nah loco. Ngaran kita locok. Here's what I see. Oke, mantap ih. Gambarnya mantap. I see a festival that never ends. Oke, where you can be whatever you want to be. Ciamik Soro. It's not your dream holiday anymore. It's your dream life. That's the horizon I see. Let me show you. Welcome to autumn. A new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay. Langsung kan ya? Lancap kayak gitu mah. Kadang dulu setirnya belum disetting. Selamat lah, hadang lah. Invert. Nah, ini yang kuncinya dibalik. Oke, sip dah. Apa gua nih kamu emang sasah dulu ya. Asli mantap. Ya. Bayar dua. Kenapa? Balik. Maka gambarnya cantik seru. Kita pakai kemet, tikungan wae. Kamu nabrak. Ini selesai. Yuk. Item depak tugas. Banyak kambing. Kayaknya. Apa tuh tulas yang hantasnya? Kamu halangi paris pak. Kita boleh tuh. Yuk. Bawa. Ini sedikit lagi dah. Dapat hajar dua kita. Karena Pak masih intro, tenang ya. Kalau menang bujuran lagi nek. Dia es pulang. Kalau mau pulang. Mobil es apa nih? Apa kadang? Dulu. Lain. Sangka nang abang tadi. Mantap. Gam. Gamat. Licin. Es. Ayo lah, seri. Aduh bloknya. Iya. Tinggal orang. Aduh, iya dah. Menabrak pulang. Mantap gamenya. Biar tahu hari main ini. Halo, makasih balap. Bukan.
berdua kita. Lagi nah. Perlu maju. Woi. Lambat ya. Mana? Ya, dapat. Alap, makasih. Mantap, Dikam. Nanti ya kan. Mau nolong didik, Bang wani-wani. Finishnya kita dapat berapa? Ada lagi itu satu. Keren memang. Oke, sepiring berdua, sepiring. Rally pulang kita dah. Wih, mana gambarnya? Lawan motor kita. Terus. Alright guys, this will be easy. Just don't miss the checkpoint, so let's go. Ini boneka. Sini boneka lah. Ngeri. Ada ini boneka. Teputar. Titik 4. Did we just lose yellow? Hah? Hai. Kalau dibelikan. Ayo jangan mulai sini deh. Mantap ya gambarnya Ayo tancap terus. Loncatinnya di atas kita ini dan kebelahan memang tuh item. Coming up on the quarry. Banyak amat. Kayak kita putar dulu layarnya. Kayak uhuy ya. Konten uhuy. Nyetop. Bergatar terus setir. Dumping lagi kita. Harus tempat 3 di muka lah. Jangan lah. Hey Blue, thread the needle with me. Makasih. Kok gepak ya kamu? Hujan boneka. Parah kali. Jangan kalah. Kamu mantap banget. Red down. Belum kah finish? Jauh lah. Looks like I'm the only one left. Pegang. Ayo dapat kan. Bersatu kita. Kita 2. This is it, Horizon. We are kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. First to the festival wins. So let's get pakai ini ulang. Mantap ini, mantap. Lucu sama mobil ini. Bus. Don't sweat it, just on in the race. You're just happy to be here. Mengendalikannya asli lah. Belikan dulu. Kelajuan mobilnya asli nih. Yuk kencet. Lihat gigi itu bang, tenang betul. Laju bang. Oh yeah, drivers coming from everywhere. Now it's a party. Kalian udah tabrak. Ayo pakai metik dengan tajam. Are lining the streets to get a load of the action. Cheer these racers on, guys. Come on. Item jelas main. Awas. Dapat pelang. Sukung pelang. We got some awesome racing trucks out there too. Kenapa orang yang ketujuh hantas The ya? most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Bagus mobil mukanya. Ferrari FXXK, Abang nih. and a beautiful Bugatti Chiron. Ya, Is that a Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss out on watching this. Jelas lo menghantas tulangnya pesawat. I
mean, the car, sure, but someone's got to be handling that thing. Lagi ya hati main. Final straight. Ayo, juara 1 kita wae. Dasar hari temang nek. Sekalinya nyerah ekstranya, selena. Wah, sampai dah kita. Quite a Wah, show. kebabingan dong supirnya. Is everyone here? Yep, all here, boss. Ready and raring. Mereka udah habis balapan Great. rumahnya, santai. Okay. Do we have Loco here? Wih. Nah, nyari kita milih orang lu. Pakai mana ya lah? Yang mana lah? Ini kan belum masuk. Ini kena culun. Ini kena tegagah aja sedikit. Yes. Tegagah aja lah. Hey, nice to Biar meet you. kada segagah I'm mengandang, Kira, tapi ya lumayan lah. director of the festival. I expect you'll want to get a feel for your new car. So I've signed you up to some Mari events kita to get you balapan. started. See you there. Oh, suruh milih. Sini lah. Oke, kita ulah manual dulu. Tahu? Kalau dari dalam kalinya, ya asli kan, serasa nyupir beneran. Apa ya orang pakai manual lah? Otomatis lagi ini sekarang. Nah, ini rasa curan mobil. You have arrived at your destination. Salah. Welcome to the Horizon Road Racing Series. Perform here and you'll be balapan invited ya, to Kak? more events.
for lebih them. cepat Bapak. And someday, who knows? Sebekal I might pandai. find space for you on the roster. Ada shifting manual lawan komplain steeringnya normal ABS on wrapping lane yang garis di aspal tuh apa untuk bisa mobil yang ini. Oke, langsung kita balapan. Asli satu, gas, maju kita ke muka, pakai manual emang lah. Gigi kedua, ayo kasih, tancap. Aduh, tancap. Nah, orangnya jelas kacau itu bang. Orang itu lah. Dapat, ayo harus dapat. Jam kalinya depannya. Oh ya. Tergepak ulang, Jaram. Saksi gitu berbahaya. Oh ya, harus lembut mainnya nih. Kalau nung kita gas betang tuh maunya. Kayak mobil bujuran tuh bang. Beranak udah lah. Enak tuh. Tajamnya. Apa sih? Gas. Boleh dia lagi nomor 5 masih nah. Dapat pulang sih Kung. Culas kam ini asli nah culas. Ya. Lihat emang. Ada kurir, ada mobil nyaring nih lah. Kejar satu sih. Juara satu kita. Ayo jangan nabrak. Mantap dasar harap tanang liriknya. Lap terakhir ini lah. Nah, jangan nabrak. Untung ya. Rem. Gugup abang. Sedikit lagi nada kenapa? Hilang kendali tadi setirannya. Jauh aja. Dasar harap yang widiknya. Oke, sampai dulu. Wah, ikan bukan pangdang sana gambarnya. Oh, terpilih itu tadi ya. Benar. For your first race at the festival, that was some nice driving out there. Keep performing like that and you'll be invited to the next round of the series. Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I'll help you explore the festival and find activities throughout the UK. Satu lah. I need influence. Okay, Loco. I have set your route to a new race in the Horizon Road Racing Series.
Hey, Okay. Loco. Your radio should have presets for our resident Horizon stations. Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Mati Block Party, radio, kenapa? and Horizon XS. See what takes your Copyright fancy. kita. Astagfirullah. Tuh maju kita. Tancap gas yuk. Dari dalam dulu lah. Kita merasainnya Jangan asli kayak mobil beneran kita. Yes. Yuk, kelajuan, woi. Ya kalau, langsung berkali, Kembali balapan. Jauh In 400 yards, turn left. Meletup suaranya kamu. Turn left. Salah jalan kita. Ada belokan lagi. Recalculating route. Mantap suara knalpot mobil nih kamu. In 200 yards, turn right. Turn right. Turn right, jangan belok kanan. Nah, Pak. Kamu dasar pemandangannya mantap. Ini kita kayak In 400 yards, dasar bujur di kota turn orang. left. Luar negeri sana nih. Gunungnya bagus ini. Aduh yuk kita ke luar negeri. Turn left. Ramai Datso apa tuh ngarannya tuh? Baik, In kita kaca 200 gitu. yards, turn left. Turn left. Turn left ya. Kamu. You have arrived at your destination. Balapan lagi kita. Press start langsung. Mantap balapannya kan, pemandangannya bagus. Hai. Yuk, ketinggal nomor 8 gitu nah. Kadang boneka malah. Bonekanya terlalu meremehkan anak didik dah. Oke, kita membalapnya di helm harus. Ya. Selesai. Hai. Pakai handbrake tuh amang nih kan, jangan salah. Makas main rally. Tesanya bisa ngedrip tuh, padahal udah bisa. Acar lah ya. Patuh tuan ini. Mau kumpul gitu malam di jalan. Nomor 5 kita. Nomor berapa nih? Culas samlo nah, lalu beculas samlo. Kamu juara 1 kita. Obuan nuk pada lawan. Yuk, ini makan. Steering ini melawan kan. Kars ini udah belok.
Juara 1 lagi kita. Juara 1. Bidik tuh nah, nomor 1 tuh nah, bidik lihat itu nah. Tihi ujur-ujur. Kamu bidik pang. Right, I've put you through to the next round of the Horizon Road Racing Series. How could I not with you driving like that? But it doesn't start until autumn. Can you amuse yourself in November? Enak, bang nabung loh anak nukar sipik lah. Wow, you really are the image of Frankie Beaumont. Sorry, Joel Carter, Horizon Driver Relations. Now, do I have an opportunity for you? There's a movie shooting nearby that's in need of a stunt driver. Short notice, I know, but what do you say? Meet me here ASAP, and I'll introduce you to Mike Steele. He's a stunt coordinator for the movie. Suruh yang situ kita nah. Stunt driver. Suruh jadi stuntman kita nih. Iya ya, sambil perjalanan lah. Benar-benar orangnya lah. In 200 yards, turn left. Turn left. Belok kiri kira. Halangan orang di tengah jalan kan? Orang ini pulang. Kenapa nih? Tabrakan. Tapi waras. Komputer sama komputer tabrakan. Ya pakai saya. Sercamik sorok memang game ini. Wah, hilang lagi kendali itu kena. In 400 yards, turn sharp right. Pemandangannya dasar menyenangkan hati memang. Turn sharp right. Mati mobilnya. In 400 yards, turn left. Ada rubah-rubah. Turn left. Belok kiri. Nah. Stop serang. Akan jangan merokok lah. Mangkatek. Nah, ingatkan. Here they are. Future star on the silver screen. Hardly the doppelganger you promised. You having a laugh? They're like twins. You'll do. Mike Steele, by the way. Today's shoot's a getaway. Kita nih jadi stuntman gara-gara muka kita sama duit dari artis Rina. The kid better be as good as you say. Kita menjadi stuntman. Berarti mana nabrak kita nih lah, pinanya lah. Right, off to Broadway. And step on it, yeah? We don't want to lose the light. Laju ini mobilnya. Di dalam ya, beri. Yonya. Si. Lagi benar. Asli nah. You made it. That was quick. Right, Laju benar let's get everything set up.
You're going in at the deep end, but at least you look the part now. Makabidik This is a tadi classic ngaran car itu. escape. The hero's being chased by a jet and escapes by jumping through an old windmill. Don't ask. If you're as good as Joel says, there should be no trouble. Iya mobil orang. Hey, remember to breathe, kid. Just don't let it get away from you. I'll talk you through it, you'll be fine. 1, 2, 3, gas. Hook it left, but keep your foot down. Pesawat. You Pesawat pursuit kita. vehicle. Yeah, the ada baddie's in a ikan jet mas. plane. So what? You just keep that needle in the red. Maybe do some evasive maneuvers. Oh, kamu pada pakai kemet, tikungan dulu. Olo pesawatnya. And the baddie's overshot you and your hero is safe. For now. Good. This is all good stuff. Ngepot. Don't relax, kid. We're not done. Keep it loose and fast up the hill, then back down. Still got the jump to do. The road's blocked off ahead, so you're gonna cut across the field. They'll add something in post. Crashed alien ship or something. It's all marked out for camera coverage, okay? You just line it up, floor it, and pray. Jumping kita. Kayak putar Hey, eyes forward. Ignore the camera. Try to look heroic. And that is a wrap, everyone. Congratulations, kid. You survived. Langsung Maybe you can do that penyok again? mobil orang. I'll give you a number to casting. Call you if there's another job. Bintang 3. Harap kita. Gagah bajunya gitu lah. Kau ganti baju kan ya. Langsung next ya. Ngawasan. Kecil bidik tuh nan, bawa jalan kita pedang merekam nih. Ini belakang kasu. You've caught the eye of Alex, one of our Horizon superstars. He's looking for new racers to take part in the dirt racing series. Yuk, situ pulang kita. Nyar bidik lagi. Turn around when it is safe to do so. Kayak gam. Jangan kenal hati jujur. In 400 yards, turn right. Oh, belok kanan. Turn right. Jangan sampai menabrak kita lah. Biar rasanya benturan di dalam game ini nah. Tapi dasar harap emang bedanya apa? Tikungan makajut ngaranna. Yuk, lagi lah. Oh, sampai dah. Sampai. You have arrived at your destination. Lewatan. Bener nggak? Ya. Bagus mobil ini. Friend over there will get you set up with some new tires. Come and see me after the race if you need anything Mantap else. ya mobilnya nah. Mobil bahari. Oh, mobil bahari juga.
Ah, it's you. I heard about the stunts you pulled for Joel. You know how to drive, don't you? Sorry, I'm Alex. I run dirt racing for the festival. Speaking of which, you'll need a car that can handle the dirt. Wes, mau ganti mobil pulang. Suruh milih kita. Yang mana ya? Tapi asli emang ketujuh girang. Malakian girang tuh. Solid pick. You obviously know your stuff. Kayak mantap kayak lihat di belakangnya. Gagah mobilnya. Wah, masuk. Kenapa nggak saja kasih lah? Gak sabar itu makan mobilnya. Mantap benar. Asli rendeng banget sepinggang aja mobilnya. Muat juga kah? Oh, balapan kita. Yuk. Acap. Bebatu jalannya. Di tanah. Wuih. Kemerawan orang lagi laju kan. Ayo, ngeri. Liar mana setelahnya. Yuk. Jauhnya kita tertinggal ya. Yuk. Harus bisa dapat nih. Mana? Oh, belok kiri. Tajam kalinya. Nah, aspal mah nyaman ini. Ke tanah pulang. Ayo, nomor 10 lagi. Liar. Asli nih gelap. Tapi kalau digas langsung nepukah mobilnya. Nak balap orang buang belakang Nah, kemana ke sana? Hei. Mantap nih, dapat. Kali ini asahnya nih. Kamu benar bawa. Selip lagi. Yo, dapat. Kalau jual satu kita kayak ini. 5, ayo. Oh, sakit. Terakhir nih. Nah 3 barang juara 3 kan malar ya. Kasih hitam dapat hitam. Tutup di dalam. Nah ya, juara 1 kita. Asli mantap. Dasar mendidik nih ya. Siapa ada lowongan sopir? Lihat sama kalian mendidik. Siapa ya? Yes,
Tolong hasilnya and pantang look back. menyerah. How do you feel? Dirty? Brilliant. Terus satu harus Hoping you could go ngehidik. far in my dirt racing series. Perform like that again and you might just oh, make it into undian. round 2. Undian, dapat rumah. Fancy winning a prize? Here, have a wheel spin. Dapat 45.000. Oh, ada duitnya juga ke game nih. Hey, I'm hearing good things about you. Oh, sorry, my name's Jay. I might have something that'll interest you. There's a street race meetup, and I think you should check it out. Jaimin See you ngarannya. there? Jaimin. Sini pulang kita sudah. Ayo halah. Parak sejam sudah. Acil rangut minta bawa berjalan nah. Jadi kita sampai sini dulu episode pertama nih Forza Horizon 4. Yang belum subscribe di subscribe lah Jui. Di like, di share videonya lah bertahan lah. Nyaman mengenang nih bola video terus nah. Pakai bahasa Banjar. Kena sesekali juga bola pakai bahasa Indonesia. Lah bertahan lah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.